petak se održava kadetsko prvenstvo u Zadru. Mi smo se pripremali tokom cijelog ljeta da bi što bolje odreagirali na ovo državno. Smatram da ćemo jako dobro reagirati, da pucamo kao na sami vrh turnira i nadam se da ćemo dobro proći. Napor smo radili cijelo ljeto i spremni smo za ovu sezonu. Pa za turnir u Zadru kadetski što igramo, očekujem sve najbolje, imamo dobru ekipu, lijepo smo se pripremili i nadam se da ćemo se kući vratiti sa nekom medaljom. Nakon dvomjesečne ljetne pauze bili smo svi redom uzbuđeni vratiti se nazad treniranju. Došla su nam neka nova lica u klub te su se svi odmah klopili. Ja mislim da smo svi uzbuđeni za što možemo napraviti na idućem turniru u Zadru. Mislim da smo jedni od favorita i da smo spremni to dokazati i opravdati. Nakon ljetne pauze počeli smo se pripremati naporno za kadetsko prvenstvo koje se održava u Zadru. Očekivanja su nam jako visoko pošto imamo odličnu ekipu i nadamo se da ćemo skupiti bar jednu medalju na prvenstvu.